Hello. 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 Can you turn up the music? Okay. Can you turn up the music, please? Where are you from, girls? Georgia, Batumi, and you? Very hot chicks. See? This is my mom. Oh Like, yeah. guys. Okay, and what are you doing here in TikTok? TikTok, like you. Speaking Same. Russian? Same things. Speaking Russian, I'm asking. Why you ask this question? Because I don't have what to ask. You speak Russian? Me? Yeah. Конечно. Ну и мы, конечно. Не лень же, бля, вот так вот. Пиздец. Так вы на каком городе живете? Мы живем в Грузии, Батуми. И там море есть? Конечно. Море, горы. Мы тут и живем из-за моря. Хорошо вам. Да, а ты где? Литва? Море лучше. Пацан такой грязноватый, Батуми, само море, особенно по сезону, но все равно лучше, чем без моря. Ну, самое главное, что тёлки нормальные. Где? Мы или Батуми? Ну, и вы нормально выглядите, нормально говорите, потому что в Литве очень тупые бабы. Вау. Да их везде хватает, эти секреты скажу. Я и тебе дал бы на зембы, и ее. То есть ботокса столько в мозги себе вцепляют, в головы, что, знаешь, он плывет все, у всех. Хочется, может быть, троем? Мы Нет, спасибо. с мамой и дочкой. Ты такой, ах ты шалунчик какой, а! Ты даже мамой 45-летней не побрезгуешь? Ну, Любишь музычек? Спасибо, ребятки. Ну, скажи, смотри, какая милфочка, правильно? Вот, бля. Что? Я многим нравлюсь. Очень даже. Так, ну все ясно с вами. Спасибо. Спасибо, милость. Что дальше говорим? Не знаю. Ты нас засмущал, мы в ахуе тут сидим. Повтори, не очень понимаю я так много. Я говорю, ты нас так засмущал, что мы уже даже не знаем, что говорить. Ну, не боитесь, говорите что-то. Мы... Что я могу бояться-то в 45 лет, а? Разве мне осталось еще бояться в этой жизни? Спасибо, Арис. Ну, чую. Вот. Классные малолетки. Ну, а твой какое имя? Что говоришь ты нам? Какое твое имя, малолетка? Меня зовут Катя. Катя? Летом. Катя. Моя мама Лета. Тебе 20 лет? Да. Классная тёлка. Летом только. Аня, спасибо, знаете, мам. Так, теперь так. У меня работа такая. Ты сказал, казать. Лаврина. Вот что смотрит 2000 активов соперника? Без слова. А сколько тебе лет? Сколько дали бы? Мне. Ну, не больше 30, это точно. Я бы дала 40. Она всегда так. Она любит обидеть. Привет, Антошка. Ты мне дал бы 40? Да. Ты что, офигела?
Ладно. Есть за месть, понимаешь? Не, мне есть 33. Я даже никто не поддержал. Не будем, ребят, не спрашивать. А зачем мне что спрашивать? Если сами не вы спрашиваете. Тут же твой хейт разошелся. Ну что, ты пойдешь от нас или еще посидишь? Ну, можем еще один сделать, если хочется. Ну, давай. Хотим. Хотим. Ты еще что-нибудь скажешь. Что такое Антошка? Повторите. Да, тут хейт твой пишет. Вопросики разные задают странные. Ну, Ташка, что случилось? Что такое? Почему вы все уходите? Да, ребят, и это мы тоже делаем. Ну, естественно, но если бы мы это делали, мы бы не сидели в ТикТоке. Зачем такое писать? Ребята, девушки легкого поведения вряд ли сидят в ТикТоке. Не надо нам такие вещи писать. Мы хорошие. Вот это всяких хватает. Ну, так что вы делаете в жизни? ТикТок. И сколько подписчиков у вас? Не очень много, но... А что ты, малолетка, вокзальная шлюха какая-то? Ну, хватает. Нафиг, да, нас. Ну, кайос. Ну, кайос. Не жил. Ну, типа сижу, ты не знаешь? Пошли посмотрим, миллионы. Опа, приветик. На, Кашвилетевска Боба. Ищу музика. Ne, Пачником, kažkaita mūsų. kodėl aš turiu išjungti? Kad girdėčiau tave gaidyje. Gerai, gaidį visą gerą. Hello. Speaking. Turn on the microphone. Speaking or no? Asking. Yes, In English speaking or what? Asking. yes, malawanitsu. Let's make battle. Let's try to speak. Malawanitsu taparira. That. Что? What? Stop. По-английскому говори, конченая ублюдка. По-английски. Malawan na tiri English. Kaip sakei? Malawan na tiri English. Moses ni? Бабуин. No. Good girl. Guys, stop like tapping yan. Nino na. Hello, приветик. Приветик. Ну, выключим озон, может быть. Что выключим? Выключим озон, может быть. Почему? Потому что мы говорим теперь. Давай, выключаешь или мне идти, потому что поговорить хочу. О чем? Ну, посмотрим, о чем, вокзальная падла, ну. Скажи, говорим или нет, или ты озон слушаешь. Чепушила она. Все. Это вы про Все, себя? давай. Про тебя, вокзальная тупорылая падла, про тебя. Это вы о себе? Ты есть тупая Вы по себе судите? хохолка. Ты тупая хохолка. Да. Потому что Вот ты не придурочный. уважаешь людей. И Потому что подписался ты еще не на меня. Ну да, ведь вот kas svarbiausia, vat matom vėlgi ukrainietė. Yra normalių ukrainiečių, buvo tikrai. Bet vat matot, попрошу visiškai gražiai. Выключи поговорим. Выключи поговорим. Не, нафиг. А почему? А про что будем говорить? Ну ты посмотришь, что чертило, про что будем говорить, бля. Как мне говорит, когда музон капоя. Kaimai, aš nekėtai mazonus, nerealu, nu tikrai, nu, čia tas pats, kas, nežinau, važiuotų užsimerkus, čia tas pats, kas, blėt, skrist po žemę, arba ant žemės, nu, nesąmonė, nu, keistas padaras.
Labas, išeik normaliai pasikalbėti su žmogum, ar vėl reiks įgimų? Prašom, labas vakaras, kaip laikotės? Ne kurvų reikalas. Normaliai pašnekėt, sako, padla, tu pagaliai į užpagal, kad per burną išlystų tau pražėlės dėdė, tu 35 metų, tau kiekvieną dieną plaukai pražilsta daugiau, kas vyksta su tavim? Jis dar žalias kaukės dėdas už temų už €50, tau nukris paskutiniai 3 plaukai, padla tu. Tu nejuokauk, tu tos kaukės iš temų yra padarytos, tu paskaityk iš vabalų visokių, kad spalvą gautų iš vabalų, ten kažkokių indiškų. Ir tu tepi ant savo tų 3 pražilusių, nuskūrusių plaukų, be jų liksi. Galiu pasakyti? Prašom. O kodėl tu įsižeidži prieš kvietimą? Kaip aš galiu įsižeisti, Laurinai, tu manęs nepažįsti. Nu kaip aš galiu įsižeisti, mane travestitų vadina, tu manai, kad aš įsižeisiu, kad tu mane šudaėdį, kakučio valgytų, prišikti triusikėliai, praplikęs, prasmirdęs, mane pavadinsi tuo žodžiu? Čia nieko to, kad tu gali mane vadinti kaip nori. Gerai. Ačiū labai. Klausimas. Tu nekart nebuvai įtepus, tipo į kelnaitės, pasikasai šiknį ir įsidėsite pašūdų. Nebuvo to, kaip nevardą? Aš nenaudoju kelnaičių. Čia Ispanijoje aš sakau, kad turiu 2 konkolius, mes čia nenaudojam kelnaičių. Kad tabaluotųsi apačioj, kad vedintus čia karšta 40 laipsnių. Čia nieks nenaudoja nei kelnaičių, nei lemenukų, nieks. Gerai, tipo, tai jeigu tave apgautų ant 7 štukų, tipo, tu nevalgytum štukų. Maibachai, nu tai žiūrėk, aš tokį liurbį ir aš tave apgaučiau, nu tave lengva apgauti, praeitą dieną ant iPhone apgavo, nu tu esi liurbis, tave pamato iš veido ir sako, tą liurbį galima apgauti, nu ir aš tave apgaučiau. Aš gyvenu tarp krisų. Ne, tu apsimeti gudrus, bet esi dundulis, tau tik dainas smegeninė, kakutį pavalgyti ir plaukus nusidažyti. Nu kaip tai gali apgauti 40 metų vyras, tu susimk, vierche. Gudru yra būti dorų žmogum normaliu, o ne profalą. Kokiu dorų žmogum, kokiam tu pasaulį gyveni, kur tas dorumas? Patylėk kurva končina. Nieko čia nėra šustro apgauti ir pažeminti žmogų. Šustro yra kaip tik suteikti galimybę žmogui, pasitikėti žmogumi. Čia tavo yra valsas. Žiūrėk, aš pasakysiu, jau užsisakai. Tu gaidys, tu ne kurva, tu gaidys, esi iš viso. Taip, su konkoliais, taip. Klausykis, Laurinai, nešnekam, tu žinai, kokiam tu pasaulį gyveni, iš vis atsibusk, atsipaipoliok. Aš tau kartoju kaip žmogus dar kartą. Aš tave tokį liurbį pamatyčiau, tavo videosus internete ir aš tave apgaučiau, ne ant 7, ant 20, viską atimčiau. Tu esi liurbis, tu nieko nesupranti, ale tipo universitetą baigęs, ale tipo tas anas. Apsišikęs sėdi, nu ką tu šneki, atimčiau viską iš tavęs, jeigu aš galėčiau. Ką tu šneki? Gero gyvenimo, aš tos šūdus valgiau, daunat. Žiūrėk, aš tau pasakysiu. Įžeisi vėl užžeminti, bet tu nafi, kai mėdė. Nieko aš tau nepasakysiu, žinok, man gaila ir neįdomu, žinok jau. Ką aš tau galiu pasakyti, aš tau viską pasakiau, Laurinai, tu esi nužemintas tiek iki nėra žodžių, nėra iki kakos lygio. Tu jau esi niekas, Laurinai, ką be padarysi, supranti, gali gerti savo japoniškus tenais limonadus, gali gerti ten visokius savo šūdus. Jau viskas. Draugė atsibudo, gavo ten siuntą kažkokią, pabėgo nuo tavęs, nieko jai neperki. Taip, skambink institucijom visom, skųskis, skambink. UAB apgavo 7 000. Kodėl apgavo ten tiek mažai, reikėjo visus pinigus atimti ir įkišti ten kokią ladą jam, padlai. Ir telefoną nusipirko iPhone'ą, eis su advokatai, sako, apgavo mane 200 €. Nu kas gali neapgauti tokio liurbiaus? Nu išpažiūrėkite jo veidą. Nu veidas plytos, prašo, kaip neapgauti jo, kaip neapgauti. Ką jis daro yra nenormalu, aš jį apgaučiau kiekvieną dieną. Jeigu aš būčiau buvus ta Giedrė, aš jo viską būčiau atėmus. Namą, mašiną, viską būtų likęs gatvėje su tais Maksimos maišais. Su savo produktais išeina, padla. Po 2 €, po 3 €, unboxing. Nu, nusiramink biški. Paprotą kaimietę, kuri galvoja, kad jie tai yra žemint žmogų. Kaimietė, taip, čia ne žemint, čia tiesa. Kaimietė taip, ir žydė dar taip, ir 40 metų vyresnė už tave taip, ir nevalgo kakučio kaip tu taip. Su nosim tau negerai, žinok, dar pasakysiu, nedėk tu šūdo ant nosies, iš vis tau... Kokia tiesa, nepatinka. Dėl to, kad kažkada šustri čiuvakai. Neįmakam, valgo. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, jis klauso, manęs neklauso. Jeigu neklauso, nėra čia ko šaukti. Nu vien žodžiu, nėra man ką su juo šnekėti, jisai viską pat žino. Visi apgaudinėkit jį ir atiminėkit, kas ką galit.
Aš irgi taip daryčiau ir tiek. Nes apsimeta labai šustras, labai vierkas, universitetą baigęs, šuduką valgo, plaukus už 2 eurus dažos ir apsimauna suknelės ir ant aukštakulnių valgo, vaikšto, valgo. Netu springau. Ir tiek. Geria savo japoniškus ir tiek. Taip. Joks čia vierkas. Jūs žinot, moteris, kas yra vierkas vyras, kuris turi pinigų, smegenų, proto, pagarbos. Nu kokia čia verchatūra? Sėdi kambarį, vienas, susmirdęs. Gerai, Lauridai, ačiū labai. Nešneki su manim, ate. Rėk, končino, kad aš tai išsakau, nafik, nu per žiaurų, tavas, žmogus, kad tik įkast. Ledovo bobo belė kaip, tikrai gražiai žiauriai. Bet, nu kaip šneka, kas taip šneka, nu. Dabar ten, tarkim, aš susijungčiau su kokiu ten, aš nežinau, kokiu ten saprė ir sakyčiau, ten, tu gaidys. Taip jisai gaidys, taip jisai lopas, taip jisai nieko nesugeba apart naudotis bobą traumuotą ir psichiškai nesveika. Bet aš nesakau, tu gaidys, aš sakau, taip, tu pietuchas, gal pusgaidės. Nu ką, netiesą pasakė, kad aš lopas, kad aplinkui Kristus, tai prie ko čia aš, na. Aišku, mane pažemino tiek įmonė, tiek nepasiturės kaimiečiai iš Panevėžio, bet, nu, čia ne mano kaltė, kad jų tokia yra kryptis. Nežinau, man tokia, blėt, baisiai gražiai čiubyka, iš tikrųjų, tokia, blėt, iš tikrųjų, ir norėtųsi tokia draugė vyresnė turėti, bet ištisai stumia. Biškių per daug. Nu, dabar galima pakritikuoti, galima ten biškį pasipirt į šikną, kažkaip tai biškį spirtelt. Gerais tikslais, bet, nu, neištisai stumdėt ir žaidinėt, nu, aš nežinau, perduokit jai tai.